İzgi Ramazan ayı devam ite. Bugün bizning shahrimizning tarixiy masjidida iftor uzar. Әлеге iftarda Татарстан Республикасының мөфтие Камил Хазят Самигуллин һәм районыбызның башлыгы Михаил Афанасьев та катнаша. Да. Şey şirketinde köftesi de onları belki Qozonda g'ana 42 masjidda kunda iftor bo'ladi. Qozonda g'ana albatta oy bo'yi biz turli rayonlarga yuribmiz. Albatta bu oy bizning xalqimizni birlashtiradi. Bek ko'ngilli o'za. Inshaalloh 15 aprelda borizni kutamiz. Respublika ko'lam iftorimizda. Inshaalloh bu yil 11 ming kishi kelarga tegish. Inshaalloh yetakchilarimiz bilan birlikda inshaalloh iftorimizni boshlarmiz. Onlar zor meclisi. Скромный, да? А biz bir Ferit Lazatlığa kulu bilen. Farid Kadir imamı. En iyisi biz. bu yıl küplere ite urazat tutabız dep siyineler. Biz de şatlanabız. Ne şundi bizning indi Allah Teala mine halkımızga şundi matur hidayet nurun, İslam nurun salsın da baxtli turmuşlarda yaşasak. Ayrımına mı da mı? O da miçide. Вот мечеть, медресе орнына мәктәп салырга дип әйтәйин. Bu школа, burada тоже мектеп бар. Вот это дуа кылып алабыз. Элхамдулиллахи раббил аламин. Раббана анзилна мунзалан мубараkan ve ente hayrul munzilin. İhdina sıratal mustaqim. Birahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Hayrun min sadaka. Hayrun min sadakatin yetba'uha adab. Vallahu ganiyyun halim. Meselü'llezine yunfikûne emvâlehum fî sebîlillâhi thumme lâ yutbi'ûn ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ramazan'da nişi o'tkazasın, u zaryadka saman. Misal үшін telefonunu zaryadkaga qo'ymasang, kun bo'yi foydalanib, foyda ko'rib bo'lmaydi telefondan. Zaryadka yasarga kerak. Ramazan'da shunday zaryadka saman. Ramazan qachon farz bo'la? Hijratdan so'ng 1 yil yarim o'zg'ash, Sha'ban oyining 10-kunida Alloh subhanahu va taolo bir oyat jibara. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya harfun nida. Bir do'stning ikkinchi do'stina murojaat etuvi. Ya'ni bir necha turli murojaat etilgan bo'ladi. Ya, aya, haya, ay, hamza, lekin ya bir do'stning ikkinchi do'stina murojaat etuvi. Ey do'stlarim, ayyu harfu tanbih, u yatu harfi.